Nyari apaan nih? Nih, nyari apaan? Ya Allah, mami gue ribet banget ya. Bodong, ini sleting tas mami mana nih? Nih, di bawah nih. Oh, kebalik. Bodong, bukain bodong. Apanya? Tasnya bodong, lu otak lu ngeres we. Sleting di bawahnya. Mana bodong? Ini. Dong, ini. Wah, ribet. Jangan megang bawahnya tuh, berapa? Itu settingnya. Nih. Masya Allah dong. Ya Allah, gue malu. Ya, Assalamualaikum Bu. Iya. Maaf ya. Begini apa nyari duit ya lo? Perkenalkan.